Da biste na nekom testu dobili dvojku, odnosno prelaznu ocenu, treba da uradite tačno bar polovinu zadataka. Tako je u školi. Da vidimo kako je na onim mestima gde bi trebalo da budu samo dobri đaci. Agencija za borbu protiv korupcije u svom prvom izveštaju o sprovođenju strategije za borbu protiv korupcije navodi da je od 123 aktivnosti svega 24 ili samo 19% ispunjeno u skladu sa akcionim planom. Strategija nema apsolutno nikakve šanse za uspeh ukoliko ne budu pojačani mehanizmi odgovornosti za njeno sprovođenje. To je problem o kojem smo pričali kad se strategija pisala. Nažalost, nije bilo volje da se predvide mehanizmi odgovornosti. Na primer, ako je neki ministar propustio da u predviđenom roku donese, objavi nacrt zakona, da se pripremi neki akt koji je čije donošenje predviđeno, da kao posledica toga se pokrene, recimo, postupak njegove odgovornosti u Narodnoj skupštini. Smatramo da je ovo dobar način i da otvorimo pitanje odgovornosti rukovodilaca državnih organa ili onih koji su obveznici sprovođenja strategije o tome na koji način se implementiraju određene aktivnosti ukoliko su već predviđene strategijom i akcionim planom i da li se uopšte implementiraju i da prosto progovorimo i na tu temu. Iza ovako malo pokazane odgovornosti stoji nesrazmerno veliki broj tela i organa koji su zaduženi za sprovođenje akcionog plana. Agenciju za borbu protiv korupcije, čija je predstavnica danas sa nama, koji vrše nadzor. Imate Savet za borbu protiv korupcije koji, kako je rečeno, prati sprovođenje strategije. Imate Ministarstvo pravde, kasnije je to preuzelo vladino koordinaciono telo. Imate Narodnu skupštinu koja dobija izveštaje, donosi zaključke po njima i opet su rezultati ovako slabi. Izgleda ipak da ključni organ nedostaje. I ne samo to, u izveštaju u kome su obrađeni političke aktivnosti, javne finansije i mediji, ukazano je na brojne propuste u strategiji, ali i na one koji nisu ni obuhvaćeni strategijom. U sferi medija nije uređeno pitanje drugih mogućih kanala uticaja na uređivačku politiku osim kroz vlasništvo ili kroz državno finansiranje. S druge strane, tokom 2014. u kampanji koja je vođena, koju smo mi pratili, mogli smo da vidimo brojne slučajeve zloupotrebe ili korišćenja javnih resursa za vođenje političkih aktivnosti. Da korupcija u medijima onemogućava objektivno informisanje i javni nadzor nad društvenim delatnostima. Ko je odgovoran što oni koji prave plan nisu odgovorni za njegovo sprovođenje?